سلام روز باش شوانو هیوید کم اون تباشن سلامتان دو اینترنت من نباش بو هیوید کم یرو باش به نه لجنور روشه که آورته هه جوینا ولات انگه هفتان هه گلک تبله بی هه قوس هه باور بکن چقاف دکان بانک رستوران سازی هنه همی پنجره خو داربیان دار اینجودا همی گرتنه جبر کو چالاکین آنارشیستان و چه ببن نوا باجر جنوری و قسمی وره هلوشاندن تدبیرین گران ای اولهی هنه هواندو ایرو گلک نوچهنت خوازم جوارا پیشکش بکم لی دقیقه داویده مفکر کو آخفتن رزدار مراد کریلان گلکی بالکشه مبریار دا و از جیبدم تواهی آخفتنوی درباره پیواجویده تشتی کو حتان ها پر نهاتنه بلیف کرن دبیجم حیفه از جیبدم تمام آخفتنوی د ساعتین پیش مده به سبیجی ام دکارن نوچیندن جوارا پیشکش بکند بجم حیفه مادام د درباره پیواجوی د رزدار مراد کریلان ifade که ام بقاس 20 دقیقه صبر بکن آخفتنوی گودار بکن تشتی پر گرینگ بیشه یعنی حتی کو شرط من نیجی امکانه کو ام و پیواجوی قبول بکن تونه امکانه کو ام چکو سلاح هم بردن تونه یک جوان شرطان هبونا ملت کرد دوی وره گارانتی کرن به قانونی به دستور بنگهین نبه نابه یعنی کردبون ایدی نبه سوچ ترکیه فاشم تشتی کو افساله که زیده ترم دو بیجن رزدار مراد کریلان وکه شرط پیواجوی دانیه پیش هوانو نوچی ادن آمهم جی کنسیه اوروپای دوم نوچه جواره پیشکش کربو دو بیجه سلحدین دمیرتاش و فیگن yüksek da serbest verin berdan hem jî anaha yani qet dibe nîqaşa wî jî şinabe yani Komîteya Wezîran ya Konseya Avrupayê neh 11 Haziranê li bajarê Strasbourga Fransayê civîna xwepêkanî dibe civînê de biryar dane yani Selahattin Demirtaş bi neheqî di hundir daye acîlen dibe serbest were berdan eger neyê berdan ji qet di civînên pêş meha îlonê de jî civînekê ye em ê wê derê de jî ji we bixwazin em ê zeqtê li we bikin evan derheqê vê de ez ê di bültenê pêş me de berfirehî besa Selahattin Demirtaş bikim ka anaha em cî bidin Murat Karayılan çi dibêje hevanno hakikaten tiştê pir giringin pir kêfxweşim hem yek taybetmendiya vê vîdeoyê ew e bang li gerîla dike yani gerîla amade dike gerîla ji çekdanî re amade nake ji fedakariyê re ji qehremaniyê re ji fedayîtiyê re amade dike yani dibêje wisa xwesis nekin pêvajoyê wisa pir hatûr em mecbur tedbirê xwe bigirin dewleta Tirkiye em nas dikin devleta Tirkiye Kurdan inkar dike binêrin yani ev video mesela ji were bêjim ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd divê berê her tiştî duwarê zihniyetê de guhertîn çêbibe me guhertina xwepêkanî dibe me tiştek ku ket ser me mekber ve anaha devleta Tirkiye aliyê devletê dibêje divê em biçin çareseriyê fikrê xwe zihniyeta xwe neguherandê ya berê yani zihniyeta inkar û îmhayê heye diya didomîne binêrin evan wez cî bidim axaftina wê qet hema heqeten pir kêfxweşim ji serî heta da wî axaftina wî ji ber ku tamamen li ser xeta netewî ye û paşê jî dibêje ji kerema xwe re bang li milletê Kurd dike xeta netewî bi pêş bikin yeketiya netewî pêk bînin yani vêya wekê şert datîne pêş ka em lê godar bikin گر که ام چه قصا وی روحی گل خواه خورد بکن ور قصا ام نیزی زعفر بن و نیزی سرکفتن بن حواله هجا جبو چارسریا پرسکری که کرد دبی بری همه تشتی دواری ذهنیت دا گوهرتنی هر دو آلیان هبه ایما گوهرتنی ما بیه یعنی ما پارادیگما çareseri da guhertin çekiriye. Ve aşkara em dibêjin. Em kanın bi diyalog di vo çarçevê da biçin çareserî. Aliyê devletê jî dibe em biçin çareserî. Fakat fikrê xwe ango zihniyetê xwe ê berê ye. Yani hîna zihniyetî inkar imha heye. Baş aşkerê ku به zihniyetî inkar û imha çareseriya demokratîk çênabe. Ango ji bona ku
چارەسەری پێشکەوێ دەبێت دەوڵەتە تورکیەدا jî guhertinê zihniyet çêbe. Yani edî gelê Kurd ji bo xwe xeter nebînin, edî dijmin nebînin û bixwazin bi gelê Kurd ra bi diyalog biçin çareserî, gelê Kurd yani tune nehesibînin, wek hebûn bibînin. Ha, ku di wan da wisa guhertin bibe ve çareserî mirov bikanibe wan ra pêş bixe. Va zihniyetî xwe neguherînin, çareserî jî zor zehmet e. Ji bona wê rêbera ku destpêkê va pêvajoyî da got ev pêvajo pêvajokî tekoşînê ye. Yani dibe mirov têkoşîn bike ji bo guhertinê, ji bo zihniyet bê guhertin. û bi rastî rêbera ku niha di zîndanê İmralê da û di va hevdîtinan da, di va diyalogan da yani hewildaneke pir mezin pêş dixîne. Têkoşîneke pir girîng rê dixîne. Rêbera ku dibêje ez dixwazim ji bo Kurdan ciyakî çêkim. Ya ev devleto Kurdan inkar dike. û Kurdên dervayî sînorê Tirkiye jî bo xwe xeter dibîne. Ger ku devlet di warî zihniyet da guhertin bike, Kurd yasayî bike, kabul bike ve bu çaxê xeteriyê li ser destkeftên gelê Kurd êl dervayî sînorê Tirkiye jî we xeterîna rabine. Ango rêbera ku têkoşînên li İmralê dimeşîne di cewherê xwe da têkoşîneke netewî ye ji bo tebayî Kurdan e. Çünkü devleta Türkiye heya ku siyasetê inkar û imha dest jê ber nede, her tim destkeftê Kurdan ji bo xwe xeter dibîne. û dostaniyê rasteqîn bi Kurdan ra bi vî aqlî nikane bimeşîne. Ji bo ku xeter ser destkeftê gelê Kurd rabin, pêwîst e berê va zihniyetî devleta Tirkiye bêguhertin. Ger ku Kurdê nav xwe da bi yasayî qebûl bike, işte ev tê watayê guhertinê. Aniha rêbera ku di va çerçeve de têkoşîneke pir girîng û stratejîk dimeşîne ye. Yani dibe mirov hêvî bike ku ev hewildan û keda rêbera ku ve encam bigire ye. Fakat dûr an nêz. Ev ya mijarekî dîne, yani dibe mirov binêre. Mümkün e niha yasayekî derxin wisa tenê işte dibêjin ji bona gerîla be, yani çekberdana gerîla be, ew tenê têrê nake. Yani çerçeva yasa divê giştî bigire hindirî xwe. Beriya hemû tiştî li ser rewşê rêbera ku Tirkiyeyê de jî hate nîqaş kirin. Ango devlet Bahçeli bixwe got dibe bibe koordînatörê aştî û siyasî bûnê. Dûra di wan nêrînê xwe de hinekî paşta kişan bi daxuyaneke xwe piştî wê, dayî wekî xelîta rê navlê kir. Dûra da hinekî dîn paşta kişandî. Ama yê xwe destpêke yani dibe ku wisa bibe koordînatörê siyasî bûnê. Yani ev nîqaşa bû û pir tişekî diyar e rêbera ku yani wisa di zîndanê da be ev pêvajo nameşe. Me qerarê girtî jî di va çerçevede, yani me gotê gerek e rêbera ku pêvajo rêve bibe. Qerarê Kongra 12 a PKK jî wisa ye. Ya me negotê em ê çek deyn ne. Me gotiye em stratejiya têkoşînê a çekdarî sekînin. Lê belê ji bona çekdanînê dibe rêbera ku bi xwe va pêvajoyî bimeşîne. Ango azad be. Bîralê de va heye.
اینها خوازه خواست سر وی را باویجن بیجن برا گریلا چک برده ورگا نابه نه با ایشا نه ایشی که جریزه هم یاسای که بنگهین پیوسته بره ستاتی ریبر آپو و زلال به ریبر آپو مذکروان سرکیه مخاطب یکمه پرسکری کی کرد ستاتی خواه اوه نونر گلی کرده جبونا که آشتی نبر گلی کرد و دولت ترک دا چه ببه براتی گلن پیش بکبه در ریزی یکم دا پیوست ریبر آپو آزاد به و یه دویم دبه که وکه بدفکی هبونا گله کرده قبول کردن اویا به نویسکی جی دی یاسایا کماره کرده یعنی دوه هبونا گله کرد یاسایی به نا در و یاسای دی یاسای ترکیه دا کرد دینه نه کرد نه دی یاسای دانه مادام هم دکن چار سری بکن و همکن آشتی پیشگین نه دبه کرد یاسایی ببین جوه رباطر چه ای دویم جوه هاکو اگر وان هر دیان پیک بینن و سروی اساسی بو گریلا یاسای دموکراتیک انتگراسیون در کبه و چاقه و گریلا لسروی راوسته او چاقه ممکنه که پیواجو پیش بکوه در وایوه پیواجو پیش نکوه هر کس به حقیقته ببینه گریلای آزادی و کردستان جبو خب دولت و ترکی قبول کرن بده نبی گریلای جبو هن آرمانجین پیروز جبو هبونا گله کرد ما گله کرد به گریلای حیا دفا مجاران دا گاونه ناویتن گاوین یاسایی نن آویتن گریلا وسا چک دا ناینه و حقیقته دبه هر کسک بزانه دفا چرچوه دا پیواجو دمشه دبه شته هندری مهیدا ام بنیرن راستی یاسایی که تی قبول کرن کاتکی یاسا که چابه یعنی بخن روژوه نخن روژوه جی ندیاره گر که بخن روژوه که نوارو که وی چاوه دبه هم وی ببینه یعنی نوارو که راستی چاره سری به او هر سه خاله که مگوتی دندری خواه که مرود کانل سر را واسته وی چاید کانه پیواجو بره بکبه لی اما که نه وصابه تنگ به تن جبو چک دانی نوه اویا و نه پجراندن و او و چار سری پیش نخینه حوال هجا دم مرول هر چار پارچی کردستان دنیره او پیشوچونی لحرمه دنرخینه جخواه مرو دبینه که دمی امتی را در باسمن نه دمکی اصایی جریزه یا اف دمکی آوارته یا و دبه ام ببینن یعنی او پرگالا که کردستان انکار کری نا دنیقا شده و گمانه بگوهرتن باشه بگوهرتن و جی بدن گله کرد آن ندن işte ev ne diyar emzanın gelek ali hene na havul dedin de dizayna nu da jî rozana duyem ferz bikin işte ji bo rozana duyem çê nebe ji bo ku gelê Kurd jî li ser va axê
وک مافی خوی خوزایی با آزاد بجی جی خو بگره دبه ام به شوازه که آوارتر نیز ببین و هم بری و وک دو خالان دا مرود کنه ارکین دم بین زمان این یکم بسا ارکی سیاسیه آنگو دبه که تبایی آلین سیاسی و حقیقت و روشین آوارته ببینه و تقص یکیتی ها نتوی آوا بکن داسته که پر جور دا آوا نبجی دوی استراتژیا که کرد احبه شوی و اشتنها تی هدف کرنه که کنفرانسه که نتوی چه بی اپر گرینگه جواتا کنه که 24 جی همان تش دست نشان کرد او جی حبول دادن که کنفرانسه که وسا پیک وره یعنی گله کالی و تین زمان لی بس گرین مرود میرته که جاردین لازمه هن بلگه بین آماده کرد یعنی کلک استراتژیا که هبش بلگا کی کو کرد لهمبر هفت چک بکار نینن لی بله لهمبر هفت سیخوریجی نکن تنه نک چک بکار نینن همان دمی سیخوری نکن چو کرد زرار نده کرد یعنی زرار جیانی ندن هفته بلگا کی وستا که هر کسی مور کری پیوسته و قناق گرینگ استراتژیک تا دوی که گله کرد گاوه کی وسا باویجه و همان دمی ده هرمه دا به گله هرمه را گله عرب گله ترک گله فارس را چاوه بده بستینه چاوه دو چارچوا دموکراتیک نتوی دا جیانه که هربش پیش بخینه دوه دا جی دوه خدا زلالی چکه ای دویم جی ام بخونم یعنی ام وقت تفگر آپو جی دوه وی دمی به برپرسیاریاک مزن پیشوازی بکن یعنی اف دم ندمکی جریزه ندمکی وسا ام جریزه نیز ببن اف دمکی آوارته و دمکی جیانیه یعنی دروژن پیش مدا به قدر گله کرد دیار ببین اف حقیقت جبو گله هرم جی مروت کانه بیجه اما ده ریزی یکم دا جبو گله کرد وسایه یعنی وقتی مگو روژن پیش من نه همه 4-5 روش یا جور روشتا سالک 2 سال دین پر درش 3 سال دین و هر تش دیار ببین سردمه که وسای گرین دانم جبونا و قناق اینها که ربرا پول باکور پیش خستی پر گرینگه که کوشینی تفگر ما هر دره پیش دخیه دوا چرچوه دا گرینگی خواه زیده هیه همه کادروین تفگره همه حوالین که وسا خواه که کسی دوزه دبینن قادروین ربراپو دبینن جن دبه خورد دبه لسر خطا جن آزاد پارادیگما دموکراتیک اکولوژی جبو انجام بگیره جبو که نه سوسیالیزم نتو دولت سوسیالیزم دموکراتیک نتبه پیش بکوه و بسر بکوه هر کسک دبه برپسیاری خواه دا آستی هری جور دا خودی در کبه که دا ریبر آپو که دا شهیدین قهرمان فداکاریا گلمه فداکاریا دایی که کردستان جنین کردستان جوانین کردستان دور دا رولا وان هیا که دا وان هیا خون هات رجانده و هیرو اماتنه قناغه که ادوا قناغه ده نام مرو سستی بکه برو واجی دبه مرو به تبایی هیزا خواه تبلی بکه نرخان به پاریزه و جفا قناغه شون ده امه چوا پیش دا بدن نکن مرو خواه
ده بندواریان که ده هیویان که که چه دبه یا با تکوشینه یعنی گمانی هر تشتی هیه رهبر اپو مثلا وقتا اف پنگاوی 27 ثبات بره خست گویانی کس برو شاش فهم نکه ما کسی رو چه پیمان چه نکریه اف پیواجو گو پیواجوی تکوشینه رهبر اپو پیواجو پیش خست بگو من جبو چه پیش خست جبو چاره سری پیش خست یعنی آرمان جا من چاره سریه لسر هیمه آشتی و جواکا دموکراتیک استراتیجیک نو هم پیش بخینه گر که دولت و ترکی جب راستی صمیمی به گاو باوه آرماش بایه هوا لاره گل ما رتبه هنه جور جیر هیا اما هم گیر ره هوالن هواله کی محکی هاتی و هواله کی 20 سالی همان تشتر ره هوالن ره هواله اپودینه حرمت گیان وک هوا قیمت وک هوا و مروسا نیزبه وکوی هبه عدالت هبه پارا وکرنا عادل هبه چه امگی پارا وکر ره هوالی وسا چه دبه ره هواله اپو گری ده شرط و مرج هری زوردا دیار بیه یعنی ده برخوادانا تو نیلندا هری داوی مواد دیار نبو چاوا هوال بر هوال ده خواه فدا دکن چاوا هوال ده پاریزه به تایبت هوالین جن هوالین خورد چاوا سینرژیاک ناو برخوادا چه دکن چاوا هف خودی درد کمن چاوا هفده خورد دکن هر یک دبه عگی تک ویا ده تونیلان دا دیار بو هوالا عزه ده برخوادانا گره حکاری دا هوال گی شهید کتن او تن ما به تنی خواه دوا تونیله دا شر کر امنها مسوگر نکا بله بکن اما هم زان حیا محکه هم تکمیل خواه دا هم جد نیف جنازه هوالان دا لهم بر دجمه برخواد دا عگی تک وسا بوشت گچه کرد وسا بو هوا نا الورن ببیجم نمونه به دهان به صدام وساهیه بلنبون روح فدایی فداکاری جن فداکاری خورتی کرد ده برخوادان همه اف سالین داوی دا پر بلند بو لسر خطا رهبر اپو لسر هیم برخوادانی رهبر اپو لئیم رالی روح کی پر بلند دو حوالان داد چه بو یعنی نه تنه وصا فدایی نشته چالکی لمرسینه و الانقره کرن هوال سارا و روکن هوال روجهات و اردال و هوال هری داوی آسیا و روشگر اونا فدای می سمبول فقط تونیلان به دهان همان شوازی چالکی و سکنی فدایانه هیا و روحی وسا ام لسرلن گردن ایکو ام سرلنگان گرتی هیچ دولت تا ترکی بختمین او روح بو حوال هجا ام دوا چرچوه دا گر کو تب بگرن ام باور دکن که و همه حوال گوری ارکی دمه بکنه من رول خواه بلیزنه براستی هم ده سردمه که پر گرینگ دانه جمعه هر حوال ده به برپرسیار نیز ببه تو کس نبیجه ارکی مچوکه مزنه کس نبیجه از شروانم بیاجی فرماندارم هر کسک ده به برپرسیاری نیز ببه ده ناغمه دا برپرسیاریا شورشگری هیا ده چارچبا برپرسیاریا شورشگری ده هر کس ارک داره ارک داره خطه بپاریزه ارک داره نرخ بپاریزه ارک داره رهوالی بپاریزه ارک داره روح اپوگری بپاریزه وسا امه بکنه بند جه رهبر اپور رهوالی ها تمام پیش بخینن وسا دیسا امه بکنه بند لهمبر شهیدین فدایی سیردا توایی شهیدین قهرمان رهوال فات سارا رهوال عادل نودا رهوال صوفی و دلالان و توایی شهیدین قهرمان سوز مدایی وان امه بکنه بند پیک بینم جبوناوه ام دویدمی دیروکی دا
د خطا ربرا پودا د شوبداریا شهید قهرمان دا ارکی خواه پیک بینن و جوه پیروستر تشتکنینه اویا و بخواه سرکفتن جی مسوگر بکیه ام دوا باوری دانه لسر اساسی وا باوری ام به ناوی بیریارگه ها ناوندی جوه همه حوالان را به دل و جان سرکفتن خازن و همیان به حس کرن به ریزداری سلاب دکن و ام دبین بجی تکوشینا گله ما Hevan o mesele eve ez bir deri hatır jwa bixwazim. Gelek nûçeyê me din hene ez ê hem beyanata Rêzdar Murat Karayılan paşê ji were şîrove bikim û cih bidim beyanata Konseya Avrupayê ya ji bo serbestiya mutlak ya Demirtaş û fidyên yüksek da. Ya tiştekî din jî heye rezîl û riswa erkam baş e çi tebaye Serokê Partiya Karkerên Tirkiye Türkiye İşçi Partisi Başkanı Aşodo Semebû dibe eger Dem Parti kesekî bi zimanê kesekî bi eslê xwe Kurd bike namzet em li kelekê cih nakin. Acayip gotinê min ê xweş hene di derheqê wî de. Dewlet Baxşelî tiştekî wisa negotiye. Tayyip Erdoğan hetan hat tiştekî wisa cesaret nekiriye bibêje ama kesekî dibin navê dostaniya ve dikare tiştî van gotinan bibêje acayip rewşe ez ê şîrove bikim van tiştana. Hatırê we silav rêz ew qasa beşe di ser gotina Murat Karayılan da êdî gotin nabe. Hatırê we silav rêz.